तो तनों खुलुमका नि channel ओंखाय तमंग नरक आनि channel subscribe खालायो को ओंखाय subscribe खालाय रेडी आं कथा job advertisement te online information related videos होनामो नो फायदितिनि काशा कथा notification आइलायनाय अमो रिजाका Tripura Institute of Technology अगरतला नि बखाखै ओंखाय official notification आइलायनो अमो खा जे diploma पाजाक BTech खालायनो बागै lateral entry नि बागै entrance नि notification ओंखाय अमोखा official notification अजागावा ओंखाय TIT lateral entrance examination 2022 नि बागै अबो educational notification चे अमो रिजाखा नायदि 22 तारिख जुन 2022 ओंखाय अजागावा नायदि जे TIT lateral entrance admission नाय entrance नाय रंनि बागै अबो direct secondary रंग नाय जे diploma खालायजा रक्सिनि अरो रिमा नाय अरो नायदि 5th August नाय साका अजागाव branch wise दङ number of seat civil engineer 15 computer science 15 electrical दङ ते mechanical दङ 15 खालाय रिजाकनाय ओंखाय तमंग नरक diploma पाइजाक TIT lateral entrance examination रना मुसुं तंखांखै नरक रेडी अजागाव साजाका नायदि date of examination will be mentioned admit card on रिजाक दंनाय date बुफुर exam नाय ते eligibility criteria अजागाव अंखांखै साजाका नायदि अरो age limit दंलाक अंखांखै नरक diploma पाइजाक अंखाय नरक apply खालायमानाय इपन अरो साका permanent जे resident त्रिपुराव तंनाय बरक apply खालायमानो ओंखाय अजागाव ताइकेसा दङ नायदि candidate इंगे बो pass out ना नांनाय full time course diploma पाइजाक ना नांनाय जेसे branch सपानो ओंखाय से अरो apply खालायमानाय ओंखाय अजागाव साजाका नायदि certificate mark sheet at the time documents full rogo ओंखाय नांनाय ते branch ओंखाय mechanical नि ओंखाय at least अजागाव 45 to 40% in case सिनि reserve post सिनि बरो ओंखाय 45 रोग नंखाय नंगो 990 civil electronics ओंखाय ताइ eligibility और candidates may be नायदि और साजाका बरंनि वेबसाइट थांगाय 27 तारिख नि सिम 16 तारिख जुलाइ जरा नरक apply खालायमानो Google form link बरि रोना आं और 400 rupees मा रनाय नरक इको नायदि और रिजाल्ट दं at any branch Tripura ग्रामीण बैंक ओंखाय ताइ academic season ओंखाय तो exam ओंखाय तो OMR बे सोंनाय ताइ नरनि guidelines नर application form हाय के OMR और नमानाय ओंखाय तमंग नरक diploma पाइजाक तंखांखां ओंखाय नरक TIT lateral entrance examination रना मुसुं तंखांखां ओंखाय 27 तारिख सिमि 16 तारिख जरा नर application form fill up खालायनायदि तमंग नरक diploma पाइजाक ओंखाय अ notification आं description रिरनाय नरक थांनि download खालायनायदि ओंखाय नरक आंनि channel ताकफान subscribe खालायो ओंखाय subscribe खालाय रेडी आं अमाहायनो कदाल job advertisement ते online information related videos होनामो ओंखाय तिनिन बगे आम सुनंग सितु तो तननो हामबाय।